Katkum katolong kubwa belami menta kasngi ublay ka artarik nailar arhajar arpau layatu ba Union Home Minister Amit Shah ulayo yakni ka jingpang coronavirus. Hapok ka Twitter account ka jong Union Home Minister ulaong wadla ulayo yakni ka jingpang COVID-19 Henry udon hakamet ka pasad baklan. Bat ula karpat ru ya baro kito ki baju ya ju ya jan bat makin sngobha ban isolate ya lade. Katolong kubor kalaya tu susu ru bakani ka klam kalakta ru saya iway I minister jung kajala Uttar Pradesh bakerteng Kamal Rani Varun badon haka kerta ke bahan rupa arsnam ba menta kasngi ublay bakladno nakadaw ka jing syakta hauni uknyang jingpang coronavirus. Katolong kubor kalaya tu susu ru ba uway governor jung ka Tamil Nadu bakerteng Banwarilal Purohit ulayo yakni ka jingpang coronavirus badmenta uladon hapo ka jing sumar ha hospital Chennai ka bakerteng ka Kuveri hospital. Kumpan supen kan mau bakari India tang hapo ka Arab Saudi kibriu ki bayo yakni ka jingpang habro ka wai kari India kila kiu syaka san pusau hajar hinyos pa live sangut.